Egunon, eta eskerrik asko hemen zaudetenei. Donostiako Udalak eta Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak ohiko segurtasun batzordearen bilera burutu dugu gaur goizean. Urtero bezala abuztuaren 10ean hasiko den aste nagusiko segurtasun operatiboa martxan jartzeko. Aste nagusia urteko itzordu garrantzitsuenetako bat izaten da gure hirian, dakizuten bezala, eta milaka dira gure hiriaz eta festaz gozatu nahi duten hiritarrak. Segurtasunaren aldetikan ere, erronka importante bat da guretzat, jende asko biltzen diren ekitaldiak izaten direlako aste horretan. Horregatikan eta jendearen segurtasuna bermatzeko, bai udaltzaingoak baita ertzaintzak ere, segurtasun operatibo berezia antolatzen dugu urtero aste osoari begira. Erronka guretzat ere, segurtasuneko zerbitzuarentzat handia da. Ia 200 ekitaldi ezberdinak antolatzen dira aste horretan eta guztiek behar dute bere segurtasun planifikazioa. Batzu gainea oso jendetsuz izaten dira ekitaldi hauek. Horregatikan, ertzaintzak eta udaltzaingoak ahalegin handia egingo dugu gure baliabideak indartuz aste horretan. Ideia horixe azpimarratu nahiko nuke. Udaltzaingoak eta ertzaintzak indartu egingo dutela bere presentzia kaletan, nabarmena izango da, aste nagusiaren zehar. Agente asko izango dira gure kaletan, guztiok festa ondo ospatu ahal izateko. Jakina da gainera, hainbeste jendea elkartzen den unetan, gaizkiak ere aukera ikusten dutela euren lana egiteko. Lapurretak izaten dira gehien salatzen diren delituak batez ere. Horregatik, dei egin nahiko nuke jende multzo handia sortzen den unetan, jendeari adi egon dadin. Poliziak bere lan egingo du eta delituak bere zigorrak izan dezaten lan egingo du seguru gaina. Alde horretatikan, hiritarrak seguru izatea da gure lana eta gure helburua. Jendeari eta kolaborazioa eta lankidetza eskatu nahi nioke, egoera susmagarriak ikusten bai dituzte, bai ertzaintzari, baita udaltzainengana jo dezatela, horrek delituak ekidin bait ditzaten. Azkenik, nola ez, ahalegin berezia egingo dugu azken urteotan bezalaxe sexu erasoak ekiditzeko. Gauetan, bai ertzaintzak baita udaltzaingoak ere, ibilbide seguruak bermatzeko patrullak bereziak egingo dituzte, etxerako bueltan, jendea, batez ere emakumeak, ahalegin eta segurun egon daitezen. Bueno, egunon, buenos días. Como acabo de mencionar, tanto desde el Ayuntamiento en su Departamento de Guardia Municipal como el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco con la presencia, como no, de la Ertzaintza, esta mañana hemos celebrado la reunión de la Junta de Seguridad Preparativa Ordinaria que solemos hacer todos los años en preparación de la Aste Nagusia de la Semana Grande Donostiarra, que como todos sabéis va a comenzar el 10 de agosto. Es una de las citas importantes del año en nuestra ciudad. Y son miles y miles los ciudadanos que quieren disfrutar y merecen disfrutar de la ciudad y de su ambiente festivo. Ese, desde el punto de vista de seguridad, que es lo que nos ocupa a los dos responsables que estamos aquí, es un reto importante, porque se trata de una semana con un montón de eventos, muchos de ellos además variados y muy concurridos. Por ello, y para garantizar la seguridad de la ciudadanía, tanto desde la Policía Municipal como de la Ertzaintza, o desde la Ertzaintza como de la Policía Municipal, se viene año tras año organizando un operativo especial de seguridad de cara a esta Semana Grande. El reto es amplio, se organizan más de 400 eventos y todos necesitan su seguridad. Algunos, además, suelen ser eventos sumamente concurridos. Por eso, tanto desde la Policía Local como desde la Ertzaintza vamos a hacer un gran esfuerzo reforzando los recursos de ambas plantillas. La presencia policial visual en la calle uniformada va a ser llamativa. Me gustaría subrayar esa idea. La Guardia Municipal y la Ertzaintza van a reforzar su presencia en las calles a lo largo de esta semana y están para ayudar a la ciudadanía a disfrutar de un ambiente festivo y en tranquilidad y celebrar las fiestas como merecen. Es obvio, y somos todos muy conscientes de que también es un momento en que cuando se producen aglomeraciones y concurrencias, la actividad delictiva también suele ver sus oportunidades. Por lo tanto, me gustaría hacer un llamamiento para que en cualquier momento, en cualquier conglomerado de gente, lo primero de todo es que quien esté, la gente, los ciudadanos,
presten atención y pongan en conocimiento de Ertzaintza o de Guardia Municipal cualquier evento, cualquier suceso que en cualquier momento pudiera ocurrir. Porque para eso está el servicio de seguridad y su trabajo precisamente es eso, dar una seguridad y garantizar que el ambiente festivo discurra con tranquilidad. En ese sentido vamos a hacer un esfuerzo especial, como venimos haciendo los últimos años, para evitar las agresiones sexuales, sobre todo a lo largo de las horas nocturnas. Tanto la Ertzaintza como la Guardia Municipal vamos a realizar patrullas especiales de lo que llamamos rutas seguras de vuelta a casa, donde va a haber una serie de rutas a lo largo de toda la ciudad, con una presencia importante de agentes de uniforme y de agentes de paisano, precisamente para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y en particular, en este caso, de las mujeres. Y sin más, le cedo la palabra a Josu. Josu. Bueno, egunon. Baina, aste batzuk ja planifikazioa egiten, udaltzaingoak eta ertzaintzak, aste nagusierako operatibok eta dispositibok eukitzeko. Horretarako elkarlana eta koordinaketa eukideu, ez bakarrik planifikazio orduan, baizik ere bai gero aste nagusien egun horietan. Azpimarratuko nuke, zinegotziak esan duena, alde batetik elkarlana hori bihurtuko da gure patruiak, ertzain patruiak eta udaltzaingo patruia batea egingo deun korrika horik, gure patruia sapie deitzen daun erderak, Donostiko gune askotan, leku daren jende askotan, Aldezarrean, Grosen eta beste lekuetan, eta beste aldetik baita berak esan du, baina nik azpimarratu nahi dut ere bai, nahi dugu beste urtetan bezala, bezala, gune batzuk eta hor deitzen gea ibilbide batzuk seguro eukitzea, eraso sexualeko arloan. Orduan, horretarako banatu ingea, eraginkor arloan banatu ingea, zona batzuk, gune batzuk, bakoitzek, udaltzaingo edertzainak, seguro aldeko gune hori eukitzeko. Beste gauz bat, eta hau baita garrantzitsua da, nahiko genduke herritarrei ere bai eskatu erderazko responsabilidad deitzen da hori, ez da? Berak esan du, baina eozin gauz ikusita edo eraso bat eginda, edo susmoa eukita, segidan deitu dezala bat bi edo udaltzaingo ertzaina. Izati guk kalen gare, kalen egin deun operatibo hau oso sarritan iten du, baina gaurko hontan edo urte hontan baita gure patruiak asko ikusiko dire, preventiboki izango gea, leheno esan de bezala batuta gainea, alde hortatik nahi duguna, eskatzen duguna da herritarrek eozin momentun deitzea, eta alde hortatik, korresponsabilidadea baita, jai hauetan ez bakarrik eraso sexualak baizik ere bai, gehiago askotan ematen die urtok edo lapurketa hori, jendea pentsat bere gauzakin kontuz euki dezatela. Alde hortatik guk egunero ukiko dugu kontaktua, Ertzaintza eta udaltzaingoaren tartetik, jefatura aldetik, buru aldetik, eta hortan hartuko die erabaki gertatzen diren edozin gauza gertatzen den momentuan.